Kardom kado kawe phanta pini video nang tum phan nang pi atena pachini ke nang tum sme thek ponong thai po nis long ke pi thip lo ang tong ing ti kathar pan benang an ajer ke dingge pachu bai lage la phan gar pu pen than the la pen EPSL silong pen la phan ge phlung siun ke phlung lo pute rat se belo pu benang an tum ratum ning jelo sta me donatu pini bangge isi birta khai nolo kar beng longra phangke alang li phan lake a hok hak lo PSLC mate spokesperson alang li phan ke pini pen ke PSLC long ke kam klem nong elo je ka thar si la alo tok jir pen pajir elo ase kar beng longra tum nana tum ning samlang mai PSLC party pan a party ke misen smehala ke ja bang si isian ni ke cepat he mate a pawra cepak lang san lo non nili ningi thipensip kipulo ake hai jai ka thars me ang ton ke thexel reset lo seme laison son ar puko che than tor bangke a phulong ma chai nong hi si dokok ason lo athi asat bet alamata di aning pang samun e pilang tong ti ke chok chil ho alang li phan je ka thare puke pilo anti party long kachilang dun ing tonoi pu aprang warning pilo seme non seme la angtong tikathar bange anti party matela lison rong phartong pen kache song wala son phange anti party pusi pul hai lason kache song dun jui pot pusi pinang tum che than masi ahok ta hok la son la kache song dun jui pasi ar pu pen basun tu pusi pu la sila son pulote nilin pen kamatha nili jungjung matha pote non ke bang ji 2027 ke council election lo ase election ke hai ji ke thera mal election ke hai ji ke chainong hien wel asab ba alam ta kachi putot kachi un e kachilang selet ar pupen kache sot kache than lason loge kona sa paprang un po lasi pini pending chelano epsl se to nang to munira be pelo la bang ga thongke tot prong le election ke hai ji kali election ke hai ji pute me hinno amunit amowang amugawang we muni pangrum pes election ke hai ji athe vote pinai mate nong ganang tumang ke ake thek an wai soi po pusike matha chawla ke thek ingwai soi da misen lo stame election hormu ke thek dat le vote pi ke hai ji gali lada ke heme jang re ha keng tikok ame ka we la ha vote pangrum pes election ke hai ji nonang tumang gali asab baglam ta kachi putot monang tong ti kathar pan a karbi atum ke chisong hala PGR eviction lam ka chisong pas yang tum ar puya pasun tulbo chok der lang la thu lok than tum kai selection hain e nili same vote jok theklo pen 2016 se nili vote ke jok 2016 pen nili vote jok theklo pen ke PSL se party lo lasi pini pen ke nita ningkang lo pini pen ke ino chi or lo EPSL se party pani lis me vote jok jelo athe EPSL se song pen ning che thek klong mate lam kaning je thek nai pote ang tong tikathar phan ma jok ta chilun e seme non bang ke ku pi pa se ang tong tikathar phan ar pu pasun tuk lo la bang non immediately answer nang pisrau lam klan pisrau je ka thar tu la pen je ka thar ka chilang nun tuman ar pu pang che than tot le kam chunili non election ke le po ko son si election che phai ji ma la se ma thanei mate ku pilar pu pen ke che than tot ka chi putot asa bag lam ta ar pu than pet ku pi chong ba le doi ma ku pen kam chun ji ma la asi je ka thar se me ning je lo la alang le phan than pet pen la sini le pur he det po athe pinang tum ke ka pur thek the tum na do kok ji la si alang le Facebook page pen ke tok lang la pu hello party pensi nang sor un choji kache song ache tai pen ke nang sor un e nang ta claim dam pamenon kathar sar nita thek ason an klempo kheye pharma jo alang liku an lam ke tok ke jume nang tum sme arjong labo party pensi thanun choji jai kathar sme aka prek pen thang na ta claim e kar bi tum ke song kar bi khai kisung along ka chirabdun lahai pen ke thanun e la pen pudun apawara we EPSL se party pen thanun cho EPSL se party pen se alang le phan sor phlon cho ka che song a che tai pen alang le phan plung e
athe alang liang hopes ning je chi the tik reng tik an ekar biak khei aphan chisong pg pu athe aprang alang li sembe kaning je do ni lia a video clips nang wan pi vek po mo alom so phi la senang tum labang so a video un answer nang kar biang long pach thang den nang athe la son amugang via party tum asab ba lam tar puch than ton lahai a party long itum ke dun ka melo la se me hino se me nile puji bangge bjp aphan dun enang phan gali la pen pilo pui la ipsl se pai nang bolam le kumat ma ahok ki ja party la phan si nile vote pg la pen ra tum se me chiji no BJP phan vote pitu puni pupe ipsl si phan vote pitu pupe se me ahok pet khe ke ja mate khe nok be ahok pet karbe khe pang ching hon a party long se vote pinang ji non son lang non jo alang li is re tayar pu ka chipu se me non ke thana le bedalo alang li lason khainu ke claim pen jok si non an ke ningkan kep ta ke chok ningkan kep se lo ningkan ko ke chok te pu election ke thudun lo alang li kerem dun lo people pote ami thang chinja lage party jan ka chidian e polo aprang pudiat si rajan timung ha kongrong pi ke do hudon si alang li misen chidian pasate non ke epsl si ilong long ni haidun ji simi non ga ang ton chi phai no lap kongrong pi rajan timung harita kram sapi non ang tong tikat harpan lo ang ton phlung thai ama se non bang alang li bangge aket thek det mata kimi det puse chema thane pine ase las son kama thapote chok chepik lo lake la son thu lok pote election sahin elo dona tu asi nili kaprek ni jelo isi nili seme ning kang pasi asap so ning je det lo la sian tum nili kaning je kupine chok che do potan tum dia pantha pini video lang tum wan pik lan belo